Cinta diukur karena dunyane kakang nyerah ngerasa wong beli duwe. Duit cinta beli seukuran ayah ora pantes ing badan pantes jari anak bae dipantes jari wong tuane. Cinta beli sederajat kan suki kita marah najan anake demen kita wong tuane sengit ning kita dua cinta beli sederajat. Masih hormati Batas Mania sing anak-anak bareng PSM
ya ora